Pamirsa usaha ngelestarian kain tradisional Bali, inggian endak wiadin songket, sampun kemargiang. Sili tunggil pemargi sane keambil ngewaliang kuentenan tenun Bali sane kesuciang, nganutin kawigunan soang-soang. Ketua Dekranasda Provinsi Bali Nyonya Niputu Putri Swastini Koster ngician contoh kain rangrang saking Nusa Penida kasujatian nyani kautamayang pindah ke serana upacara. Parindikan eksploitasi songket rangrang ngawinang kain inucap kawigunayang ringgena sane nenten sepatut nyane ngawinang ical kasucian kain inucap. Manut Putri Swastini parindikan inucap jantan nenten becik. Antuk punika para perajin kauduhang mangda nenten wantah kejar target nanging patut muali ke jati diri antuk makarya tenun sanema kualitas becik mewah asil tenun nganutin kawigunan saha anut ring nangun satkerti loka Bali. Satios punika Putri Swastini merasa bangga sangkaning endak Bali menado silih tungil motif busana sajroning koleksi pinih anyar rumah moda dunia Christian Dior. Rikala ngemargiang rapat sarang paiketan rumah moda inucap Dior patut nagingin makatah kriteria sadurung ngawigunayang endak sajroning koleksi nipun. Minakadi mangda Presiden Ngawi Sukerto para perajin tenun ring Bali. Rindra Devita Bali Pos Nguningayang.